It-tlieta filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat kellu laqgħa mal-eks Prim Ministru interim fil-Kunsill Nazzjonali Transitorju Libjan u eks Ministru tal-Finanzi u ż-Żejt Ali Abdul Salam Tarhuni. Matul din il-laqgħa kienu diskussa diversi temi fosthom il-qasam tal-enerġija, il-qasam marittimu u l-edukazzjoni. Dr. Tarhuni ringrazzja lil pajjiżna tas-sehem fil-kriżi tal-Libja u qal li ħares il-quddiem li jaħdem anke ma' gvern ġdid. It was a very productive meeting. I thanked the people of Malta for their help during the revolution. This visit is part of our effort as the National Centrist Party in Libya to introduce the party to the political parties, mainly in the Mediterranean area. We think there is a lot in common. We think there's a lot that we can do for this area. We also discussed the relationship between future relationship between Malta and Libya, and I hope that we do things that benefit both countries, and I'm certain that we will. Qal li hemm bażi tajba ħafna relazzjonijiet b'saħħithom bejn iż-żewġ pajjiżi. Malta is important for us in Libya. It's our gate to Europe, for example. Libya is very important for Malta for many reasons. And I think there are a lot of elements for a type of a strategic relationship. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista tkellem dwar l-20 priorità ta' gvern ġdid. Flimkien mal-eks Prim Ministru interim fil-Kunsill Nazzjonali Transitorju Libjan kien hemm il-konsulent dwar is-sigurtà fil-Kunsill Nazzjonali Transitorju tal-Libja Abdul Karim Basama u l-President tal-Assoċjazzjoni tan-Negozju Libjana Mahmoud El-Mufti. Preżenti għal din il-laqgħa wkoll kien hemm il-kelliem ewlieni Laburista l-affarijiet barranin George Vella, José Herrera, Joe de Bonogrek, Carmen Uvella, Edward Cicluna u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Laburista Alex Xiberra Strigona.